Hata ni bata ambilan bata borninon aima na tersurat banlahuan ni apostel bindutolu ayat 12 das kubani ayat 10 sia. Alang dohor doon kubani ayat 10 sada kubasa malahagi diut ayat 10 sada tene. Non ma hata ni tu hatta. Tapi halani nasai odor ai ia pakon si Petrus apa si Yohanes. Maruruk maroh haganuk halak nama buyai bani sidea. Bani gianan namargoran suram bigni si Salomo. Halani longang niuhur ni sidea. Mangida ai si Petrus nini madopak halak nama buyai. Nasyam halak Israel. Masa longang uhur nasyam pasalon. Masay hanami ikawahkon nasyam. Songon gugoh nami sandiri. Atap haudalaton nami mambayan namardalan halakon. Na ipasangap na ibatani si Abraham. Si Ishak apa si Jacob. Na ibatani mo kung kaindo Jesus juak-juak niin. Na yondoskon. Anjahan na iparsilangkon nasyam in. Ilowe ni silatus agepe paluakon do iya namin mangiutkon timbangan ni. Iparnalang na siyam do napasing anjaan na pitorin. Tapi ipindo na siyam do paluakon bani na siyam pamunuhin. Pambubay huhagoluan do ibunu na siyam. Inman na do ipapuhon ay bata kung bani na mate. Anjahan nami do saksi pasalay. Halani hapor sayaon bani goran nido, ase ipargogohi goran ni halakon. Songon nanida, anjahan na tinanda na siyamon. Ibere hapor sayaon na humbani tuhanin, do hamubahon bani, ilobe na siyam paganupan. Aipe na siyam sanina, huahap na hurang mamboto do na siyam, ase ihorjahon na siyamin. Sonay age pangituay na siyam. Tapi naipasawut do, nadok kinatakon ni Hinan, marhite pamangan ni Ganup Nabi. Ayma, sitaron na marsik do Kristus in. Ase, paubah na siyam mauhur na siyam, anjamulak man na siyam, ase tarsasap dosa na siyam. Tibarjayma dasni. Para sobat Taganupan, Oras. Bapak Inang, Rosi Haganup keluarga na hadir bani pertongguan Borginon. 9 tahun iawali do marhitei hamalungon na humbani na ibata lewat juak-juak ni si Petrus apa si Yohanes ayma sada halak na repat. Halak na repat ay somaldoya kundul ilowe ni rumah panumbakan. Laho mangindo si bere-bere ni hasoman isen na keluar masuk ke rumahan. Ilowe tekstaon ipatuga doay tikimotas ma Petrus pakot si Yohanes. Iya sidia gabe maidok uhurni. Iya tahun si Petrus mahubani. Nini omas pirak lang arong bakku. Tapi narong bakku mahubere bang. Budi bahasa hitaon bani bindu toluon ayatonom. Nini takas do ijay. Tapi narong bakku ay mahubere bang. Ya. Nadong bani si Petrus, nadong bani si Yohanes. Dop ni malum mana salako. Ihut kon ma si Petrus pakot si Yohanes masuk ke rumah panumbahanay. Ay mana isobut bani ayat 10 sada. Ya. Saudari masuk makita hubani teksta ayat 12. Nini bani tekstaon mangidah ai si Petrus nini madopak na mamuyay. Na siyam halak Israel maselongang uhur na siyam pasal ini. Nasadukan yon ikawahkon inonoy si dia do nasalakon repat do iya lang boy jongjong
HP marhitehon ni naibata lewat juak-juak ni si Petrus pakut Yohanes buhi ia mardalan anda harap si dia huruma panumbahan ay mahalongangan ni halakon. Ya, longang halakon mangida malug na repatay. Petrus tasitong ni heran doya masilongang na siyam mangida na salakon. Ya, ipatuga Petrus ma aha jana sonahado sumber hamalumon nabani narepaton. Nini bani teks taon, ia malum marhitehon ni kuasa ni Tuhan Yesus. Tuhan Yesus narop mate jana mulak manggulu. Tuhan Yesus na sinawudyon juak-juak ni naibata ni si Abraham, si Ishak, si Jacob. Juak-juak ni opung ni si dia. Ay matuhan ta Yesus Kristus. Narop manaron hamateanay. So naibagah ko ni nabi-nabi ay, marhitaron doya, dan mula manggolo doya, dum may taluon kuasa ni dosa apa matian, marhite goran ni Haima, nini si Petrus, pakot si Yohanes, hiyang bilankon kubani Syria, ase terjadi habubahon niyo. Bapak inang kita kanuban, adong dosa da tradisi bani halak Yahudi, bahwa somal ni naborit ay mahala ni dosa. Halanya itu saya dong suku-suku di Syria ketika ada orang yang cacat lahir, ya cacat lahir dari kecil di suku Syria do Tuhan Yesus isir nomor dosa jai. Bapak ini do tapinang ni. Ibadah si Yesus do ase talar kuasa harajau ni debata marhite konsi. Ya. Artinya ya kita kan Tuhan. Yesus tentang lahu patugah kon hubani jolmai hata talar ni kuasa ni debata. Lewat holong ni, lewat kuasa ni, asya garuk jul main manjalo, anjapor saya hubani, bahwa ia anak ini bata, nasinu lahok palwakon jolma pardosa na dunia. Bapak inang kita ganuban. Takas do isobut nini si Petrus itu, iparsilang kon nasyam do ya, yang dong salah ni, ya ipatugar perejon. Lagi bukuan suara tu si dia bani orang lain, maka tahu pasilang korban, sopak do dia lagi si lakus bani orang lain, hal itu tekanan masai, hal itu si tangan dia bakalan, ya, asal buang tanggung jawab dia itu. Ini Petrus supaya ingat dua, yang masalah dia ini siang, tadi dong ni gaya tersilang dia, hal ini siang. Dini nggak di teks komani. Yang pitakai iparnalang na siyang doiya. Tapi sekaligus ipatugak Petrus mahubani si dia isi Yesus Kristus. Nini bani ayat 15 ay, ya Yesus ay pambubay huhagoluhan doiya. Bayan 15 takas doay, iya na mambubay kita huhagoluhan. Ya. Alanya ina, por saya na siyang, ang guna sa lakon, por saya doiya, hubani Yesus, na kami pamubay huwag guluhan, halanya itu malu dari paton. Por saya iya, Tuhan Yesus si boban haguluhan. Nah ada siang ini si Petrus bukan halak Israel, halak Yahudi, lalu dari orang lain, halak si gue, lalu por saya ada siang. Bapak yang kita garuban nangit do si Petrus marsat bukan si dia. Nini bani ayat 10 pituai kuahap. Nah hurang pamboto na siyamizia asi ihor daon siyam cara na sunaya. Hurang pamboto. Karena nget itu caranya. Seolah-olah nah hurang dong juga ni mangajari na siyam asi sunay cara na siyamizia do paksila tu say keras kepala, keras na sakot parsilang ko niya. Halanya ini mabari ayat 10 siyawan. Halan na hurang pamboto na siyam. Sonari upang indi mahubari siyam ni Petrus ay maambilan ta sa derot bari ayat 10 siyay. Asi paubah uruma na siyam. Pauban na siyam, mauhur na siyam. Kata Indonesia isong menarik do. Sadarlah dan bertobatlah. Sadarlah dan bertobatlah. Kata si Manungun ni tahun, paubah na siyam, mauhur na siyam. Asi tarsasap dosa na siyam. Kita kanuban, so na sinubut namin okan, sopat do ibagas pamikirian ni si dia halani dosa ni do ase cacat na salakay ase repat dia halani ipadomu Petrus kubani pangarusion ni si dia nini ay pauban na siyam una siyam ase tarsasap dosa na siyam
Asedop ni hamalumon rupay ni siya. Halaniya, halani do. Sa do pangarusin siya. Kanuri tayo. Ipajulul petus do pangarusin ni siya. Laho membalik kon pamikiran ni siya. Ase bertobat siya. Kita ko. Lang dengan keras dia. Tapi dengan tenang. Dengan lambat do si Petrus. Patugah konai kubani siya. Bapak inang kita ganupan. Ahadon nabuy subutot ta marhite ambilan sa darion. Jesus na mamberi hamalumon. Hamalumon aha masonari nabuy jalohita. Hamalumon na sonaha masonari yalani kita. Bapak inang anggusit cara sederhana budo tanta doma malum kita kumbani hajahatonta kumbani pardosaota halaido sumai sasap Tuhan Yesus Kristus. Betul doai kita garupan. Berita Injil doai kita garupan. Tapi ya ada berita Injil kubani halak sonarion na buritan. Ibakas kondisi na lemah. Kubani keluarga na mga baru. Kubayan contoh Bapak Inang. Ang gulong sana halak na buritan. Ya. Iberi dokter maresep bani. Kusyay lau maya manukar resepon ku apotek. Halani harga ni obaton, nini na hubani para potekay, tolong ma satu ngamalah, lobi baku lang dong duit ku manggok yon, holi ma use hualo use anggodong maldokup duit ku, nini satuju para potekon misal ni, iboban matambaron, ipangan matambaron, dasi rumah, lang palay pa dua hari mangalap satu kanari do mamalung iya, ay lang ambilan na mader dua Bapak Inang. Lang saut mulak keluarga ibang satu hanari o batay ko pati. Halino mamalong niya. Ay lang ambilan na madier doay Bapak Inang. Kan berita Injil doay hubat na Bapak Inang. Asilang pala na wah ang berita Injil. Na sederhana pe berita Injil do Bapak Inang. Na menyentuh kehidupan tapi berita Injil do Bapak Inang. Na boy mardala kita bakas na diar pe berita Injil do Bapak Inang. Haganupan ay do mo ba niya proseyota ay mahalani kuasa ni Tuhan Yesus Kristus. Iya do Tuhan. Iya do pambuhay huaguluhan. Halanya ay songon koran mingguta misericordias domini. Idop niuhur ne bataro manggo kita nohon. Artinya ya Bapak Inang langadong wilayah, langadong tempat na lang boydas idop niuhur ne bata. Mulai ko kam ni gereja hasa. Beliau kami ni rumah kasa, ipardalanan pe, ianan ijahan marhorja, marjualan, makorja, pardalan neja, hadir bodong, kuasa hidup ni mata, asal tidak, por saya, marondos kubani, bahwa ini kama, Yesus, hamdo pambobai, huha guluhan. Omba na parlobe, nasiul sobuto ni teksto kubat. Napadua akon Bapak Inang kita, kanupan, dongo ba ni topik ni mingguta, Ase manggolo kita ibagas holong satia ni Tuhan. Ya, manggolo ibagas holong satia ni Tuhan. Anggo Tuhan ay domma satia hubata. Kita do sonari lang totuo beralang satia hubani Tuhan. Ya. Anggo Tuhan ay domma satia hubata. Rosi dirini pe iberehun matian laho makop-kop kita. Nahahita Bapak Inang. Dong do kesetiaan tatongon. Dong do tetap kita. Bapak Inang kita gadupan kesetiaan do ujian ni persekutuan. Kesetiaan do ujian itu ngatongan ni rumah tangga suami istri. Kesetiaan do ujian ajiban di keluarga sonaha anak-anak terhadap orang tua ni. Setia do ye hubadi janji ni, setia do ye hubadi orang tua ni, sonaha kumai sebalik ni. Anggo tuhata setia do hubata. Artinya ya kita kanupan ay menimbulkan gogo, ay membaik semangat do bata, bani perdalanan ni goluta atau sonaha pini hadapi kita halani kesetiaan ni Tuhan atau tapai. Lang gobir lang baniar kita halani bapa ni aku saya setia do hubata. Monggo tangar kita setia sampai mati. Monggo tangar kita setia sampai akhir. Monggo kita setia sampai son terserah Anda yang mana mau pilih.
Tapi yang Tuhan ai setia ia prosisa dokani. On magogo, on mas semangat, na buhay batta bapay ng markite ko ni ambilan bani panrangon. Ay hubungan ni teks tahun hubani ambilan arimingon pasal menay. Haleluya, puji ma Jakoba. Halani kesetiaan ni bata maraluling dari pasal menay. Ya. Terima kasih bani Tuhan. Halani kesetiaannya tetap kuban nami. Halak na manggolo ibagas kesetiaan kubani Tuhan. Yakinlah dan percayalah. Itu menandakan komunikasi kita dengan Tuhan, komunikasinya strong, kuat. Ya. Ingat kita ay, anggo tetap do kita setia homa bani Tuhan, song Tuhan ay setia bata. Bani perdalanan ni goluta, ingat kita mah kesetiaan ta menjadi kesetiaan yang strong, kuat. Anggo kuat do kesetiaan ta, godaan, terpaan atau apa yang ada kita akan mampu menghadapinya. On ma nay sobut bata maya bilang borginon ay memberita Injil nay pada si Petrus kubani halakai rapok jan siya pauban na siyam maur na siyam nini asitar sasap dosa na siyam ang gudong mayapo si dia sasap dosa ni dume si dia malum si dia kubani hagarup pakorhonyay ay ma damay malas niur hasonangan anduhar bapay nang kita kanupan kesetiaan Tuhan itu tetap aima maraluling bani dirita halanyai nitama ahana urangku sadukan yon upah mai so na silubut ni ambilan paubah na siyam maur na siyam kembalilah menguatkan hubungan kepada Tuhan kembalilah menguatkan hubungan antara sesama dalam keluarga bapak kubani inang kubani bapak kubani nyombah age nyombah kubani anak-anak kubani orang tua kuatkan kesatuan kuatkan persaudaraan Halanyahang, akulah ni Kristus do hitaw na gorban. Kita inilah tubuh Kristus. Nadopi hopkop, nadopi palua do hita, ase parupe hita, bani haluahon, apa haguluhan, nasa dokah ni. Martong kumaita. Terima kasih mabamu Tuhan. Hatamu hata haguluhan borginon ontos benami. Hamdo pambubai huaguluhan. Harap manasap dosa nami, pasir sirkon haluahon ban nami. Tetap do holong win Tuhan. Kesetiaanmu tetap doin kuban nami. Bapa nami di surga, malas suhur nami, makorong gogo main ban nami bornginon. Asi margogo ka nami patar, manuruskan korja nami sigadupari. Halani yurupi, ya somani, ipasupasuam doha nami. Tuhan, pasupasuam agi korja nami, pasupasuam agi agadup keluarga nami. Idah kamdo Tuhan, keluarga lepas keluarga, ikuriamu ijon sonari. Aha pergumulan ni nyombak, aha pergumulan ni bapa, aha pergumulan ni inang, aha pergumulan ni kuriamu. Terlebih menghadapi pandemi COVID-19 sonarion. Doman namin Tuhan, marpala-pala marusaha buhay kanami. So na dapat vaksin, tapi apok kanami, buhay open na lapi dapotan. Bapa namin di surga, martonggo doa nami kubani si dia koma, asyam na mangurupi, asiboy riap kanami. Ambah ni pasu-pasumu na luar biasain. Makohon imun na kuat doin age bani akula nami bei. Terima kasih bamu Tuhan. Pasu-pasam hatamu na ontos ben nami. Ibagas Kristus Yesus. Terima kasih mabamu. Amin.